Hai Sukanto, kata kita ruko. Putar udah. Oh, bang. Program gol ka Iminika Nondi. Buma. Iminika Nondi Stephen. Bisudev. Naik oleh head carrier defense. Player yang obligor player defense player Bisudev. Boyar niak ngebol. Sundar pas. Bisudev niak ngahai di bol sok bika. Bulu pas ka. Das nomor 30. Naik oleh pas ka hadi das nomor 7. Bulu pas ka. Das nomor 30. Left out. Ball pusing tayo ka. Boleh muli. Naik oleh head carrier ka boleh muli. Sukanto niak ngebol. Sabar. Das nomor 30 shoot kaya. Naik oleh shoot kaya. Kita sudah goalkeeper niak ngebol. Sukanto niak ngebol. Das nomor 5. Sukanto. Iminika. Hanya Khajur Youth Club. Lihat awal tahu ka. Kabarin kay may hanya sudah goalkeeper niak ngebol. Sabar niak ngebol sampai bika. Das nomor 2. Iminika niak ko. Iminika. Das nomor 7. Boyar. Nah, terlepas saja Boyar ngebol. Iminika niak ko hanya naik boleh ball. Tunggu Bisudev. Naik saja bersubur ke Sukanto. Bisudev naik boleh maaf mani par baik tahu ke. Sundar pas. Das number 9. Khajur Youth Club. Hanya ball pass kari tiga. Sukanto. Teman yang aku coba iman ke Sila Contacted Association 1 Khajur Youth Club 0 Free kick Taulan Youth Bastut Das nomor 10 Khajur Youth Club Nengwe Nah itu gue Sukanto kick Das nomor 10 Khajur Youth Club Nengwe Nah itu gue tahu ka Sudah goalkeeper siapa ini kena itu gue siapa ini goalkeeper Sukanto niak ngebol Bidemi Sundar penalti yang itu kaya dikanya bol attacking kaya itu berjaka hanya Khajur Youth Club by mari patah tahu ka mispas unsur ka sahabat ini players nunggu sila contacted association Timo Sukanto hanya Sukanto naik boleh receive biga Razi Duduk boleh meniak hanya bol sabloga boleh muni Pritam Sarkar niak ngebol Sundar passing hanya boleh meni kasih betul left out tinggal left out Baca boleh pas kata Pritam Sarkar teman-teman bukan betul Khajur Youth Club sono Sundar passing Pritam Sarkar bukan player Pritam Sarkar Sundar skill naik ball di belakang khai passing khai pegah boleh meniak ngebol boleh melihat bounce bisa dicari pika boleh sama pintu senui manka boleh poti meto ne kam tunggu join kami Malaysia dia mau Pritam Sarkar ni khela hai left out di left back naik boleh turun pika jersey number 17 Khajur Youth Club niak ngebol
Kusuk motor pati sa naman ibago ni Galawi tangka. Haul manggata. Nah itu play toyo kita hanya Bisudep. Defense. Ya kalau contoh lu Obigo defense Bisudep hai sarti berada defense player. Nah itu main ya kanai. Balai ni Obigo, balai ni heading mai. Bosan tu mana? Rajib dia bahaya. Kita misalkan dia ball. Lap out toyo tiga. Lap out. Boleh muli. Rajib ni yakong ball so tiga hanya hai. Suganto ni yakong ball. Right out di toyo ka Sabat ni yakong ball just betul. Left right out di toyo ka Boyar ni yakong ball. Sundar pass. Bidemi. Sundar pass. Back pass करके हटे just betul. Sabat. Bidemi. Nah itu boleh pass kayak juga. Just number 10 Eminika. Eminika. Just number 10 Suganto. Suganto belakang Suganto. Hanya itu ke Binut. Nah itu kalau Binut attacking kai soka. Jutam Sarkar Jutam the player left out the player. Hanya Rajib niyak ngobol. Jutam Rajib Sundar pass. Pas malah hanya satu kali pasnya juga Bisudep niyak ngobol. Nah itu kali siap kaya bilang ke Bisudep ni heading emon di power. Nah itu boleh pas saja pintu ball controller main hari PS Jutam Sarkar left out di tiga. Boleh niyak ngobol. Aduh tahu mus. Left out tower tiga Jutam Sarkar. Orto itu ha. Left out di player. Boleh niyak ngobol. Box seruka aja box bisa ngobol. Itu Sabat. Truman ke Kila Contractor Association. Bisudep. Nah itu boleh turun ke box di sini. Untuk covering kayaknya berat nomor 1. Boyar, teman dengan kelaika Boyar. Binut niyak ngobol, Binut. Boleh menihai kai tu boleh menini. Ya ina tu tema. Jutam Sarkar niyak mau left. Bang, yang baik tu. Enggak makan makaron betul yang balik ke mana. Nah itu boleh passing kai tu ka Saramat. Sengnu man ka. Saramat Kila Contractor in dokoro thawi tongka. Passing, receive, heading, skill, purano Kila Contractor ni favor thawiga. Sungki sudah kabdu man ka. Khadu youth club nemui. Hanya Mantika, ini Mantika. Shoot khaita kintu durbal kit musangka. Durbal sarai tahu tournament online kri Khadu youth club nemui. Sabat niyak ngobol. Hanya sabat ball controller main bagus madi patau sangka.
Rajib niak ngombol. Tutam Sarkar. Imunika. Oh ya. Bang, ini tak Rodi. Kalah ya. Tengnu Imanka, duduk di player, bila kontakter association kena Python pajak, free kick Manka, hai free kick tahun ini prostut, naik coba itu mereka box di situ mereka, pintu bola hanya serang lebihkah, boleh menilihat ngobol, naik coba box di situ mereka, defense naik coba head dari mereka. Right out di Tauruka, itu right out ni player. Kuno controller me, kuno receive player me debagai, mari patah tangka. Jersey number 7 in, out that's door 5 till Khajur Youth Club. Jersey number 7 in, Khajur Youth Club, Ekados Nengui. Jersey number 5 out. Nelson Jamatia Lamu Tangka. Boyar niak ngobrol. Boyar niak ngobrol. Sundar passing. Sabar. Aja Bisudet. Sabar naik coklat pas kerja. Bilud niak ngobrol. Man stopper Bilud. Tauri Pika boleh beri niak ngobrol. Left back. Hanya Khajur Youth Club niak ngobrol Sopika. Ayo coklat bol mangka. Kintu suduk acara. Balanya suduk temani. Balanya suduk pas bicara karakter isi ini tu. Sukanto Boyar Tadi Indonesia. Ada Aiman Tinggal bola Arab kemana kita asur kepada ini. Sima. Sidam Sarkar kemauan tangkat Sidam Sarkar. Lah itu lepas kita itu Sidam Sarkar covering kaibe ne babu. Sundar passing. Sundar pass naik mulai passing Vinika. Durbol shot. Hanya Bisudet. Belani Obigo defense player Bisudet. Sukanto niak ngombol. Pas mada hanya passing karika Radib niak mau passing karika Bilud. Boleh niak mau tapikal. Sidam Sarkar. Hanya boleh niak yak ngombol. Imenika. Nah, tu lepas karga boleh sama tu ni. Boleh. Boleh suruh kawan kita suruh hakar karga. Imenika. Sabar.
Demi yang punah cukup Pritam Sarkar passing karuka Pritam Sarkar hanya boleh beri passing karuka goal kick pembekal ni Taiwan minute injury time rezaka pula bekal ni celah naik to play head ke binut boleh melihat ngebol naik to play lihat dribbling height langka Pritam Sarkar aja hai kembali pada tour ke Pritam Sarkar throw man ka Khadur Youth Club प्रथम बखाने पाई